Maya pabengi po kaya katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, yabiatala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, apostolado ning panalangin, Micah Del Val, Lourdes Del Val, Tel Borbajo, Josuel Pamintuan. Para king Aldo ng Kebaytan dari Ruth Ganboa, Veronica Quintos. Para king espesyal a intenciones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Familia Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Remy Dungka and family, Jerwin Uliege, Jopet Gamboa. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalia, Cesar Uliege, Maria Nieves Gozun, Mr. and Mrs. Roberto Resurrection, at ding sa blatang kapatad a masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At para king alang-anggang kapaynawan, daring kapatad tamong Leang Nabiel, di Manuel, Teresita, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalus, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalia, Anicia Teodin, Ernesto Matias, Iluminada Giao, Felomena Guevara, Gerardo Lapus, Emiliano and Nieves Sablan, Nieves Ronquillo, Orlando Tayag, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kiyakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, daring kapatad tamong liapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan, daring kaladwada, ring kapatad tamong nituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kiyakatamong eganaganang frontliners. Siklaw tapo para king panalangin laban king COVID-19. Ilagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye.
Lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kakamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo, lakaring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Lord ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Lord ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawb kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon, tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiwi, adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kinlagyuning higpa, po ng anak po ng Diyos Espiritu Santo.
Talakad po. Lagyan na ningigpa, poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ang timurin. First Friday for the month of August, sisyan talangin din kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos ang may payang tutu. At kaya kayo, kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blang anghel, ampong santo. At kaya kayo, kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos na ginutang. King Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo, o Diyos ning meto sikluban, sa sambanda kabilang Ginoo, a Diyos akapilan man malapit kaya kami, matula keng mamausig pa keka. Iba't kaniting yatong alang kapanatagan, makabalikid kami king kekang kasunduan. Papanatilyan mo keng, bisasan metong king kekang kapayapan, panatag king kekang lugod. Itiyaduan mi kapamilat na ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magari kambemat ning banalaya Espiritu. Metong muging pangat Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang iba't king libro rin propeta Nahum. Lawen niyo, daratang niya yung tugod, babo ring bundok. Magdalayang maya pabalita. Daratang me bani balita na yung tagumpe. Me malen ning Huda, pagmasusyan nyo la ring kekong piyesta. At tuparan ing pangakong penatayo king Diyos. Nala lumusog pa si bayo, king bansayo ring marawak. Lubos na lang may sintang. Uling malapit niyang ibalik ng Ginoo, ing dengala ng Israel. Itang dengala na bayo re, penakawanan ding kasalang. Makalunos yay malaram, at makamati siyudad. Mitmuyak ing pibandyan, ban panakawan at samsaman. Ing ingening latiko, kaya kayong pakiramdaman. Ing kurog ding parurang, ing lukso ring kabayo, ing ngingering karwahi, lulusob la, ring lalaking pakasake kabayo. Kikislap la ring espada at tandos da. Matas la pangatambak, ding bangke. Ela mabilang-bilang ding taong mete, ding taong mga takit la karela. Katmon dakaking dinat, ilako dangalan, at mga takutang na rin kaya kalalawe. Ding sablang manakit kaya ka, mga paurong la. Sabyanda, mi bagsak na yung Ninibe, nino ing minyeluns kaya, nino ing mamatula kaya, ing amano ng Diyos. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Datang panahon amibagsak la, ingaldo ning kawakasan da malapit na. Iligtas na la ning Ginoo rin taong pinili na, karetang keya susuyo malunos siya. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Akit yung king ako, yapin iyaku. At ala ng Diyos subali kanaku. Makamate ko at babye-bye, manyugat ko at pakayap karing sugat. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Ing kakong makintab ay espada, kahuyang itayis. At ing ustisya, kakong ipairag. Parusan pula ring kakong kasalang, at detang kakong mua, kakulang ablasanan. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita. Ayasan ka rin sa blamang kautusan o Ginoo, manatili la kapilanman. Alleluia, 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 alleluia. Ingin manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus, karing kayang alagad, ninumang bisang tuki kanako,
Sukat ng isakwil ing sarili na, pusana ni ing kayang krus, at tuki yaking kagulutan ko. Uling nino mang bisang sagip king biyena, mawalaya kaya. Dapoting nino mang midawon king biyena, alang-alang kanako, yaing magkamit biye. Nanupin mo, ingapala na ning meto nga tao, agyang abandine ing mabilugayato, dapot king antikan yan, mawala niya maning biyena. Kabud mateya ing tao, alayang arapat na numan, ban abawi na ing biyena. Ing anak ning tao, datang ya kambening kayo payan ng igpana, at antabayanan dering kayang anghel, king panyatang na ablasanana ing balang metong agpangking kayang depat. Sasabyan ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti. Era takman ing kamatayan, hanggang ere akit datang keti anting ari ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Tungkol yaking libayan ing kaya katang ebanghelyo ngeni nga na abandi me pinsa ing yatu mawala neman ing kaladwa mo. Ingaisip ko kayong sasabyanan ng ebanghelyo ya pintang kantang sitsirit sit alibangbang nga na nitang kanta mama na mamang ka pasakayin yaring bata pagdating sa Maynila ipagpalit ng Maynika. Ale na mamayong pasukubin yaring sanggol. Pagdating sa Malabon ipagpalit ng bagoong. Katumbas yarugong munika ing bata ing anak. Katumbas yarugong bagok ing bingod ing sanggol. Makakalale kang makilibe. Nung makilibe ka, dapat kanu, ing kalibe na kapanteya, o nung manali, lalamang ka. Kano dapat papalugi. Inya nga nang manabilin ning Ginu, kaya ng ebanghelyo ngeni, may paglibe iyato, ing kaladwa mo. Nung paglibe meng banwa, yato, eka lugi king libayan. Nung pakilibe mo niya mo, rining kang sarili, paglibe mo ne, kingapong Ginu, nga nawari ning ebanghelyo ngeni. Ingkot ang, makanano yang ipaglibe. Makanano yang ipaglibe ng sarili. Nga nang sasabi ng ebanghelyo, ing sagip king biyena, ing kalibena, yang kawalan. Ing midawon king biyena, ing kalibena, yang magkamit biye. Ninuman, ing miyu na king sarili na, ing kalibena, kawalan. Ninuman, ing enayuyu na ing sarili na, ing kalibena, yang mirinan. Antimya ka nung paglibe meng yatu ing kekang sarili, potang yuyu naming sarili mo. Antimyang paglibe yatu ing sarili mo, potang yuyu namin ing sarili mo, uling makanya niya tuturo ing yatu nga nang sasabi, yun naming sarili mo, yun naming sarili mo. Pota kanong yuyu na ing sarili mo, antimeng paglibe banwa. Uling mo yan ing tuturunan ing banwa. Self-denial, kalingwan ing sarili. Nung paglibe meng yato ing sarili mo, siguradong sigurado ing tanggapan mo lilipas atula ning yato. Ing tanggapan mo mawawala, kukupas
manatili, permanenti, kalupa na ninyato at nanumang mawawala, kukupas, lilipas, muli kang melugi. Dapat nung kanong paglibe meng banwa, ing sarili mo, ing Diyos mismo yung tanggapan mo at sigurado karagul na itubo ning biye mo. King mataning yato Kristo, metong yang revolusyonaryo. Amen yawad, metong nga makasandatang pamag-alsan, amen yawad, makasandatang pamag-alsa, nune metong nga radical pamagbayo king sarili. Kapamilataning krus. Nga tamo nganing manalangin ginu, abating misa, ing kekeng biye, alang-alang keka. Ginu abating misa, ingkekeng be, alang-alang keka. Para ka ring sablang Kristiyano, isakwil da sa ingkarelang sarili, pusanan de ingkarelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo, ban makarake kingkeyang ligaya, ipanalangin taking ginu. Ginu, abating misa, ingkekeng biye, alang-alang keka. Para ka ring bisang sagip king biyera, uling tatakot la king krus at karing sakripisyo. At alastas dasa, king abating da ing biyera, king kabilugan, haalang angga, ipanalangin ta king ginu. Ginu, abating misa, ingkekeng biye, alang-alang keka. Para ka ring alanang aliwang arapan, nunena mo ing gawa pang dakal akwalta. At alastas dasa ing karelang kamangmangan, uling agyamang kapamilataning sablarang pibanjan, era asali ing biye, potang datang na ing kamatayan. Ipanalangin ta king ginu. Ginu, abating misa, ingkekeng biye, alang-alang keka. Para kay katangan, ing kay katang kapanayan, para king alang anggang tula, kambiyan ng Kristo, alalaya na katasana, king kay katang obra, at karing kasakitan ning aldo-aldo tang pamibiyebe. Ipanalangin ta king ginu. Ginu, abating misa, ingkekeng biye, alang-alang keka. Anggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Sardas and Luz, Medina and family, ding kapatid tamo king apostolado ning panalangin, Maika Delval, Lourdes Delval, Fel Borbaho, at Joshua Pamintuan. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday, Ruth Gamboa, at Veronica Quintos, pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Ozelito Garcia, Remy Dunca and family, Jerwin Uliege at Chopet Gamboa. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, ni Remio Pangan, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Fred Cabalya, Cesar Uliege, Maria Nieves Gozun, at Mr. and Mrs. Roberto Resurrection, at ding sa blatang kapatid ang masakit, para king pamanantabi at protection ning banalaya espiritu king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, at Yuli Nosana, king kayarian ng maligaya ding kapatid tang mayangon na king biye. Emmanuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Richard Cabalya, Anisha Teodin, Ernesto Matias, Iluminada Giao, Filomena Guevara, Gerardo Lapus,
Emiliano at i Nieves Zablan, Nieves Ronquillo at i Orlando Tayag at ding sablatang kapatad at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang kaladwang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo naman yung kakatamong sarili kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan da rin kakatamong kapatad da frontliners, ing malagwang kapaldananda ring kapatad tamong ating COVID kasalukuyan at kapayapan karing kaladwa da ring sablang mayangon na king bie uli na niting pandemic. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, abating misa in kekeng be, alang-alang keka. Aduan tamong yan ing sarili tang kapagnasan. Oyig pamingat banwa po tang datang nesa ing anak mo, king ganap ng ligaya, mabilang kesana karing ablasanana. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katangdawan matanggap ya, arapan na ning Diyos pang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o paming miglalang, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, at mananunasanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kami puso at kaisipan, at gawa na kesanang parating maung sumuyo keka. Idiyaduan mi kapamilatanang
Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At kaya ka antemuro. Iyat na yoring pusuyo. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalanangga at lubos mayupaya kapamilat na ng Yesu Kristo akya kaming ginu. King dalis lugod pag masusyan ming kaya kang ing kayang kamatayan, king mabiyakasal pantayanan papasyag mi ing kayang pangasubling mebye, king ganap akapanaligan panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Kambering sa Blangkoro, di nga ngiles ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kami nga lang tuknang, babye kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nitapag para lampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at dayaning ginuming Yesu Kristo. Bayuya mi dawon kusang loob, king pabaylasa at kamatayan, king wane ing tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwane ing kalis at pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta ipatawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Cristo, sinuri con me.
Yang yan ikaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo. Darawon, miyakya ka, iting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kami, matangpang talakad arapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganahan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawa na, at manenayang panga subling biye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sa king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding mayango biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, pakaluluan mo ring kapatid mi, king apostolado ning panalangin. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang anggaban, kayabe ng Maria ing Birhen, induna ning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kakabaning panahon, puryan, daka, at paligayan, kapamilat anang Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Yan manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ayat syuban nawa, misambang yayin lagyu mo, datang kayayan, may pamintuan, lubong mo, ket isulit antibawa, may pamintuan, kakanan, ingaldo-aldo, ibye mo ke kami, ingaldo ngeni, ang poti-patag mo ke kami, di salami. Antiin pa mamatawad ni, garing mi kasalakit kami, mga remuke ay sawal kintukso, nun ikabuski marang. Kabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong
kaya kaming talapangabos. Uling kaya ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik din kaya kaming kasalanan. No, nelawan mo yung kasalpantayana na yung kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpang king kaburyan mo. Igang mabibiye at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos. Nyoing milalakoking kasalanan na ning yato. Nuan laring mayayawos kingapuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas niya ing amano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen.
Siklaw tamo po para kayong panalangin kayong sagradong puso ng Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you, I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy. I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Talakad tapo. Bukas po ing first Saturday, ing misa 7:30 ning aba mi paintagon kapiesta na ning pamanaliwang aske ning Ginoong Hesus Kristo. Makanyan mo naman itang kapag masusyan tang bengi ing misa eya po 19th Sunday in the ordinary time doon ing misa yapin po ing transfiguration of the Lord. Nandinde pa pinost ning Archdiocesan Liturgical Commission. Ulitan ke po bukas Sabado, abak, ampong bengi. Ing misa, it's all the transfiguration of the Lord. Domingo, kantaya po pagmasusya ning kalabing siyam ning karaniwan apanaw. Please be guided, lalo na po kareng mamasa. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalugmesa na kaya kami ing katawan at daya, ning kaya kang anak, ban, ibayo na ing kaya kang biya ka rin kaya kang puso. King kaya kang pakalulo, piwan mo sana ing pangyat busmi, at tayran mo kaya sana king biya alang anggang pagmasusyan mi, kaniting Eucharistia. Iti
Adwan mi, kapambilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma na tiliyak kaya kayo, At kaya ka antimuri. at bendisyon na kayo ng Diyos, mayupayang tutu, ing igpa ampon, ing anak, ampon, ing banala, Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon umena ko ing kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.